دم باش خوندەکارن هێژە ئیرۆ ئەمێ لەسەر ژیانە هیمێک ji hîmên bingehîn yên avakirina wêje û zimanê Kurdî biaxivin. Ew jî kesayetek pir navdar e, xêrxwazê gelê xwe û milletê xwe bû, xebatkarekî Kurdperwer welatparêz bû. Navê wî Casimê Celîl e. Casimê Celîl ji xwe gelek caran em bi wêjeya sêwiyan li ber guhême dikevin. Dibêjin çima dibêjin wêjeya qebqaziya wêjeya sêwiyan. Ji ber piraniya kesên got ji şerê cîhanê yê yekem de dema got Osmanî û Rûsîyan şer dikirin, di encama wî şerî de û ji ber zulm û zora Osmaniyan li ser herêmên got Kurdalê jiyan dikirin. Gelek êzîdiyên li ser sînor koçberî Ermenistanê bûn. Li wan deveran piraniya kesên gotgihan wê devere wan deveran kî bûn? Zarok bûn. Ji ber birçîbûnê, belengazî, sermê gelek milletê Kurd di koçberiya xwe de di birê de dihat jiyana xwe ji dest da. Ji ber vê jî tenê zarokên wan diman, ew jî bisaya kesên xêrxwazên bisaya xêrxwazên Kurd yên Ermenî ew zarokana diketin sêwîxaneyan de û dûr di xwedî dibûn û xwendina xwe dikirin. Ji wan kesan jî Casimê Celîl bû. Casimê Celîl bi rojan di koçberiya xwe de bi rojan li kolanên Ermenistanê bi Yerîvanê ji xwe di wê demê de hîna jî neketibû bin destê Sovyetê de. Ji ber vê jî belengazî, feqîrî, birçîbûn li wan deveran xizanî di nav Kurdan de belav bû. Ev kesên jî bi rojan li kolanan birçî û di wê sermê de dima. Heta ku yekî Ermenî xêrxwazê milletê Kurd tê û Casimê Celîl dibe sêwîxaneyê. Di wê sêwîxaneyê de Casimê Celîl dimîne. Me got di wê demê de Sovyet hîn jî Ermenistan tevlî xwe nekiribû. Ji ber vê jî ew feqîrî û belengazî di wê deverê de belav bû. Me got bisaya kê Casimê Celîl ket sêwîxaneyê de, derbasî sêwîxaneyê bû, bisaya Ermeniyekî xêrxwaz û dostê Kurdan tevlî sêwîxaneyê bû. Ew civanê hêja ji aliyê sêwîxaneya Gonî ve tê xwendin û perwerdeya xwe di wê sêwîxaneyê de dike. Ji bo ku rewşeke çawa ji bo derbasî sêwîxaneyê bû, ji bo rewşa wî rêk û pêk bibe. Casimê Celîl di malbateke Kurd xêzan de mezin bûye. Pênc saliya xwe de sêwî maye. Êdî wê jiyana wî çawa bibe. Casimê Celîl ji kîjan deverê ye? Ji dayîkbûna wî li kwî derê ye? Navê wî ê rast çi ye? Navê wî ji xwe Casim Celîl Osê ye. Ji dayîkbûna wî ji xwe di 1980 de li gundekî li navçeya Dîgor, girêdayî bajarê Qersê ji dayîk bûye. Reseniya wî çi ye? Eslê wî koka wî ji xwe Kurdekî êzîdî ye. Me got dema ku şer li ser serê Kurdan li Kurdên êzîdî li ser sînor dihat kirin, êş û azar dikişandin, gelek te'de qirkirin, pêşavtin li ser serê wan dihat kirin. Ji ber vê jî Kurdên êzîdî koçberî ber bi Qefqaziyat bûn, ji ber ew deverên herî bi ewle bûn û aram bûn. Koçberî Ermenistanê bû û li wê derê Casimê Celîl mezin dibe. Casimê Celîl bi hesreta welatê xwe dimîne.
جبر وی جی ده هلبستن خود گلکی پسنی گندی خود ده پسنی ولاتی خود ده دبیجه واتیا گندی میش گندکی بوش خود بیجه گندی وی پر خوش بو واتیا گندی وی جیته دشتا زیرین دبیجن گندی وان پر خوش بو کانیری هبون خوزایا ولاتی وی پر خوش بو جبر وی جی دگلک هلبستی وی ده افتشتایا دیار دبه جاسم جلیل شخوا کسایتکی مگوت ولات پاریز بو کرد پرور بو جزارو که خوره چه دگوت هون چه بکن لی کردیتی آخوا جبیر نکن جبر ویجی هر زارو که کوی بشک جبشن ویجایا کردی گرتو بو دست ویجایا دبوکی برهف دکرن و دنویساند و دکرن پرتوک و دخستن هندره پرتوکخانه ویجایا کردی ده پرتوکخانه مزنگین و دولمند دکرن بوی آوائی زاروکن وی شخوا جاسم جلیل 4 زاروکن وی هبون اردخان جلیل جمیلا جلیل و زینه جلیل هر 4 جی وی جوان کرد بون پر نافدارن دناوا کرداده وک هیمن بنگهیج ویجایا کردی یا دبوکی و یا گو کرنه نویسکی دین ناس کرن یک جوان بشه دیرو گرتیه دست یدن بشه زارگوتنه گرتیه دست یه هنگ جوان جمیلا جلیل شخوا بشه سترانان گرتیه دست نزیکی 500 سترانین کردی به ریتم و آواز کرنه و دهندره پرتوکا ده نویساندنه نوتای وان نویساندنه وک ام دبینن مالباتکه روشنبیر و زانانه گلک خبات جبو ویجایا کردی کرنه پرتوکخانه کردی دولمند کرنه گلک برهمن وان بونه چافکانیا دروجا میا ایرو ده جمر بونه چافکانی حتی روجا ایرو جی وکانیه که دهرکه ویجایا کردی شیندکه امی وانه اخوه بخوینن شخوا کسایتا ما ایرو ناوی وی جاسم جلیله جاسم جلیل ده سال 1908 ده لگوندکی نافچه دیگور آگری دای باجار قرسه جدایک بویه جاسم جلیل زاروکتی آخوه جپین سالی و پیوه دناوا شر ده درباس دکه به تایبتی دماکو جاسم جلیل درباسی ریوانی دبه لور راستی سفره آمده نای جبر بیه که دما چوینه ده نکاری بون خوارن کنج نوین پز و دواران بخوره ببن کو به حسانی چند روزان کاربن دوار خواه بکن دما کو کرد کورچ بربون نکاری بون گلک تشتی خواه پزی خواه دواری خواه هر وها لوینی خواه خوارنا خواه بخور ببنج برویجی گلک ایش و آزار برید دکشاندن سرما بو خوارن تنه بو گلک کرد برید دمرن جیان خواه جدست دان دوان دمانده یکیتیا سوویتی هین ارمنستانی تبلیغ خونه کربو جبران سدمان برچیبون بلنگازی و بیخودیتی پر زیده بو اف کسی گرانبوها بشوان جدر و رادکوه و برچی دمینه پشتی کو ارمنیه کی خیرخواز و دوست کردان راستی ویته ویرادستی سویخانه دکه افوی جوانی هیجا جعالی سویخانه آگونی و دی خوندن و پرورده کرن جبو کو بروشکه ریکوپیک بکیری گل و چاندا خواه وره پر خبتیه دی تمنه کی بچوک ده گلک ناوندین چاندا کردی جگلی خوره دامزراندنه دی تمنه 23 سالیه خواه 1931 ده بوری و بری کومله کرد دوی خوندنگه ده بسادان کچو خورتین کرد دخوندن و کاری جواتا خواه دکرن جاسم جلیل دمالباتا که چاوا ده مزن بو جاسم جلیل لمالباتا که کرد و خزان هاتیه جیهانی ناوی وی گهشتی آستا هری جور تمنی وی جی زیده ببو و گهشت بو 9 سالی لگلی وی جخباتا وی
تیر نبوبو. دخواست هیجی دناوا وان ده بمینه. لی دروژا 24 مها دهانده 1998 جیانا خو جدستا. امی هلبستا ویش جواره بخوینن. ناوی هلبستا جاسم جلیل هلبستا سنگا چیه. جی سنگا چیه آفتی خواری. آوا بلکیا برفه. از حیرانا خالا چنه لی بدوی لی جانی. علبکی تجیکا جوی آوی. برشینه سر گلی داری. بلا بهنا مسكا وامبي ليلي جاني من حيراني. جاردن آوي بعلبي بينا دلي من آقرتينا بآوا علبي تفا حسينا ليلي جاني تب لزينا. أز شفانم لسري چيا تو خزالا بستو زويا ليلي جاني تهنگافتم بچاف بريا. بالا خو بدن هالبستاوي ما قوت بحسرتا ولاتي خدمينه خزايا ولاتي خوا بسني خزايا ولاتي خدايا هروها خو وك شوانكي ديار كريا ويارا خوجي وك خزالكي ديار كريا. دبي سنگا چي آفتي خواري بالا خو بدي بحثا كانين آوي لولاتي خدك لكندي خوا كاني آوي چاوا دهركن. از حيرالا خالا چنيش خود ورده چاوا دکه پسنی ولاتي خوا ويارا خوا بهبر دده قلق قوتنين خوش دهندري هالبستاوي دهنه بيريكرنا خوا جيارا خورا ديار دكه هروها جي ولاتي خورا جي ديار دكه ما قوت خوجي وك شوانكي لسري چيه ديار دكه و يارا خوجي وك خزالكي دوي هالبستي ده ديار دكه. وانا ياما ولو بداوي دبش خو وانا ياما لسر هالبستواني هيجا جاسمي جليل بو هيفي دارم آگاهيين قومدان باش بون امي بين برسين نرخاندني. امي بين برسوا برسي خو بدن چند برسي مهنه امي برسوا وام بدن. برسا يكي دبيجه جاسمي جليل دروشه چاوا گهان دبرن يكيتيا سوفيتي. شخوا مگوت دروشه که پر خراب ده دروشه شر ده بوش بر بین سالیا خوب بیوه شر دست بیدکه و دروشه که خراب ده دجی. بتایبتی دما کو جاسم جلیل در باسی ریوانی دبه لور راستی سفره آمدنایی هندری وانه مذهبو جبر به یکی دما چوینه نکاریبو خوارن کنج نوین و پز و دوارن خواه بخوره ببن کو بهسانی چند روزان کاربن دبارا خواه بکن. دوی دمیدش خو مگوت یکیتیا سوفیتی هین ارمنستانی نخست بو بندستی خودش. بر ویجی دما گو درباسی ارمنستانی دبه دروشه که پر خراب ده جیان دکه حتی گو ارمنیه کی تی ویش کولانی دبه درباسی سوی خانه دکه دور ده جیان کریکوپیک جیان کریکوپیک خوندنا خود که جیانا خود که دبارا خود که دهندری سوی خانه ده. برسا دویمین چش مرد بشه. دجیانا خوده جبو گلی کرد چه خابات کریه. شخوا اگر ام برهمی وی بین سر زمان برهمی وی داوی نابن گلک برهمی وی هنن گلک خابات جبو زمانی کردی کریه. ده تمنه کی بچوک ده گلک نابندین چاندا کردی جگلی خوره دامزراندنه. ده تمنه 23 سالیه خوده 1931 دوی سالی ده بوری و بری کوملیا کردان. دوی خوندنگه ده چکر بصدان کچو خورتن کردان دو خوندن و کاری جواتا خواه یانجی جواکا خواه دکرن. برسا سسیان دبی هول بده کو توهن آگاهیان درباره رادیویا ایریوانی ده بنویسینه. رادیویا ایریوانی شخوا بشا کردی دهندری وید هبو. رادیویا ایریوانی ده سال 1955 ده دست بوشانی کر. کسایتن گوته ده کار کرن
وكا حجية جندي، أمينة عبدال وخليل مرادوف. خليل مرادوف 24 سالان سالا 1957 حتى سالا 1981 سروكتيا راديوي كريه. راديويا نتوي يا أرمنستاني جبلي زماني كردي وتركي بدوازده زماني دنجي وشان خوا ذكر والجور بيبان وزاغون دما إكيديا سوفيتيش خوا كار ذكر ودخبتي. اف برسامه یاداوی بو وانه یا ما مبداوی کر و ما برسی خوشی برسما واندا ویدارن وانه یا ما باش هاتشیرو بکرن سپاس بو.